FC Barcelona ku munsi w'ejo ubwo batsindaga ikipe rero ya Girona ibitego 4-1. Umuvandimwe rwose rero yaje kuba agira ikibazo cy'imvune. Umusore rero ekipe ya FC Barcelona yakuye hariya mu gihugu cy'Ubudage mu ikipe ya Leipzig, akaba rero ari umusore Hans Flick yaje kuba rero avuga ati ni umukinnyi uzadufasha mu mikino igiye itandukanye, ati yaba ku mugabane w'Uburayi muri UEFA Champions League yaba ndetse no muri shampiyona, umukinnyi rero hagati wari kuzadufasha byinshi bitandukanye. Yamaze kuba yaragira iki kibazo cy'imvune gishobora kuzatwara hagati y'iminsi 7 ndetse n'10 nk'uko ikipe yavuyemo ya Leipzig ikomeje kugenda rero ibitangaza ivuga iti uyu musore akunda kugira ikibazo cy'itako, atariko rero yakigeze ati ntabwo kiba gikanganye n'imitsi iba yagize ikibazo, atariko bimara hagati y'iminsi 7 ndetse n'10. Rero uyu mugabo aramutse arengeje iyi minsi no kuvuga ko umukino